को फुजा मटी लोबले राजित बहादुर श्रेष्ठ चुयाटौ छौ सफु लुम सुर उगो सफो ये कब्रे कोइगो चिपास पान डुगुलुम सफो विकास भया राष्ट्रिय अभिलेखाले डुगो सफो बारे चुयाटौ जातन उकि मध्ये छफो काक चरित्र शीर्षक सुन डु गु चुसु को फुजा स्वाका वन्ट झिउ ढेगु मटी तया उगो काक चरित्र चुसु वन्टेना चुसु 30 जना चुन परिचय को मिखा व छलजको सोइमा हाकस पंची विशेष पासपे चुसु सजा ठन्ठा ढिका जी ठौ छौ खना जुगो पाके छको स्पष्ट या कोइ निगय मिखा डसान व छ मिखा जको सोइ जौ मिखा सोलकी खौ मिखा खनिमको खौ मिखा सोलकी जौ मिखा खनिमको ते उन्नाटे टुकी सत्यता गुल्टको दु वटा आस थम मसु आ चुसु स्वागा यंके कोइट संस्कृत भाषा काक नेपाली भाषा काग अंग्रेजी भाषा क्रो नेवाटे मोचा भाषा काका अर्थात क्वा है चुए नेट्नको पिंगो भाषा कोय नामे ध्वन्यात्मक समानता खण्डो तस्क सतर्क जुइसम पंची मध्य दक्ले चाचोरिए मिखा छगलजको स्वयं जुसा तेल्लाको खनिम हाकुसे चुना यसु सिपिचिस चम तुटी सिंकुटी चिपुम चौसे चंगो ट्वा फाफा ठगुना ठमा का स्ननसे बनी टका हा ठगो आहार ठम हे मातमाला नजुइसम मांसाहारी पंची ख कोख चिचाक्ल कोख सत्ययुगे अमृत पान या खमज्या कोय आयो टाहाजुई कोय मिजा व मिसाई अलग अलग रूप दैमको कोख जीवनकाले सकजको चैत्र महिना पाके खे ठया सिनाजे इले मच ठोकी सामान्य टेको पेट कठाइ दो सामान्य को गुको लको व ढोलेको संस्कृत गुको त द्रोण काक लको त महुर गप हाकुसम ढोलेको त दाटी हो काकटाइ कोय महिमा व उपयोगिता मनुटा मुनि पे चिचा सिपि छुचा भौचा व मेमेपि जीव जन्तु ठो आहार डेकी गुकिना वातावरण सप्प ज्या मनुट लोए मुक्त जी स्टे जाने नि कोइट नकल दास पितृतरे जी ढेउ टाफुटु मस्तेसा जामनल दास कोइट सरा मचैत हेको जानकी कोख सूचना प्रवाह हे इमको बोली शुभ अशुभ संकेत ब्याचनी ढेको टाफुटु सर्प निकाचंग भौचा इमा आर्य हानिकारक जीव त वोल्टा आसा सक्ले कोट मुना खाना छै गुकेना अजापि जीव त पाखे जीगु हानि नोक्सानी मुनोट बचे जुई अथे छम कोइट छुन कठाइ हानि नोक्सान जुलबा कोष्ट आसा ग्वालियाट वा दुःख व्यक्त या त सक्ले कोट मुना एकता प्रदर्शन हे इमुको जातीय एकता त मुनोटेसन शिक्षा रूपे ग्रहण याना क्याफेमा छुज्या भुका वेटेन भाषा वाफे वेटेन भाषा कोख संकेत बिखन इपा छिपा मरेका हालाजुई इमुको संकेत ठिकै फस थजाउ दैवी प्रकोप पाखे जुगा हानि नोक्सानी त मुया भई ओन्नमम भयंकाराय खर्ग तार्ने मम शत्रु सैन्य पलायनन कुरु स्वाहारका मंगलबार घुन सचिव चाक जपना कोबा नेखा चंगै गोप्टे शत्रु नाचया भोजपत्र काका बेलता शत्रु नाच जुइटेको ढार्न नडो थुक त मेमेगुना आफ्नो कोपाखे फायर व गुकेना मनुटेस कोइट द्योहे पापिया कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात यम पञ्चके नापाङ दिखुनु पूजा अर्चना यागो चलन दो अथे गुफने खुनु कोय मचैत जंको यावरका ठामाच अर्थात छटे पूजा यही तर ठौकने ठोस चलन मरियावन धार्मिक ग्रन्थ कट कोइट शनि महाराज बहाने रूपेन काई जय रूपे पूजित कोइट सामान्य टे काचक सुनाना सियागुमया अथना कोयला अर्थात मांगसे अपना गुंडु कोयला मुनुटे मिखस्याउलनी बल प्रदान यही तायु माट ग्वालियै नैगु चीज याक्न पचायत ग्वालियै ल कोयला आपा चिल्लो जिग्री गस्पे मुनुटेटा लोंकी त ग्वालियै ख्वाउटंकी बाटुले लंकी को मंगसे खनके भिजी मको ज्या सफलता दैमको हानि नोक्सान जी पुत्र शोक जी मंगसे जको मको जोले न को हाउ तालकी वा खनके विभिन्न शुभ अशुभ खन्यन मालिय ढका ठोचने कागज चरित्र रावपटी चाहिँ ठने कोचाका टाउजुल नियम पासपि राजित बहादुर श्रेष्ठ चुयाटपट्टि काग चरित्र चाहिँ चुसु ठने कोचा जुला आ चाहिँ कोही बारे छटवा चाहिँ जिउ खेन जिउ मने न होला जिउ समाज खण्डेपि जंगट मध्ये चखौ बखौ इखौ निका जंग मेतुली नाप को न ख इमा ग्रिड सताच थे जापि जंगट बुनु ननावना चंगदो तर कोट आशा जिउ जख दया चंग हेडनी
सुते मनुट दन्य हावैम ठोक्को झिगो जीवन नापा स्वाना चंगटो नेवाटे मस्त मिटिबले क्वा छि बन छि आवन से ल्याव या कुक्ल्या कुडगा मिटिगु न या थटे न्याल्ल ब्या मिटिबले न कोछम इमछम मोयक तोटे मुखडगा चाहिँ मिटिगु चलन न दो थटे नेवाटे जसक चाहिँ चले जो पटे ढोचले छि बाखने समायना चम पुनखो मैचे चिरमाइ त माय समा म्याय कलारका कोख चाहिँ सन्देश बिउ खन दु थटे ठौटक्न झिट झिगु न्यनि को हावल के छु बामलागु अर्थात छु घटना जुलो दगा मति तैपिन आयु कोन दनि कोय बारे छिकपिङकेन छु चाहिँ ज्ञान दस झिगु समाज चलन सटियो खण्ड छ कमेन्ट बक्स चुया दिल दगा टास मेपसन सिक्दै सुभा